Ubak Charles Marngar ubdeu MLA bat MDC ka Mawati constituency ulai kublai kerpang yu deputy chief minister ka Jelau ba Preston Tunsong bat ya ka department na kamata ka Jinjum Khya jung deputy CM halor usrok umsiang maurong ha ka bana ka yang deputy CM ula pentep pasien usok hot tendarno yu usrok umsiang maurong ubedang sa 10 kilometer ya ka bala permang na ka PMGSY scheme. Ai kublai ya ka department kamtam ya ka ki badai bat baik ban kami ya ke PMGSY ngadu executive engineer jong ka Muslim division bat kumjuru ya chief engineer jong ka PMGSY di tempau ki cik songo ya Sir Preston deputy chief minister bari in charge namar ba kwa bani thu ip ka badai kerpang rom ta surok maurong Muslim maurong ro uni surok ulasni pala dah kini kisnam ki pala dak niyo 1 kilometer la PMGSY na Muslim ngadu ka snong retiang di kepadang saan waktu pada syadu sasnong nong samo kedai kumbakan mio kilometer di kepada bagan iru ni berpau kecil ai kublai nama ni tep mentala dapat upload ni apps tang ban khat tendang ni serok ban ni ngai basan hingin sayo no jong serok bansuk ke kawan jong nong song jongi jong ka maurong area ka jong istu ubai tung khuru ban kata ka serok ka bang OIP mana ka bang ibu proposal ka balong lai la ni 1 kilometer na ka snong ungkra syak snong sentuma di ngi berpau kecil ai kublai nak kementerian juga department nomor jelas Simkhya bagna Kermens Camp baru bagan Simkhya juga department ki jinge ki bangi mat ki keduk agak dong katai kam tamat kude usurok shen sayoi ki jingkela dari ki jingtresidom juga department kata dari keniat ke bangi wan ban keduk yi deputy chief minister kene kesini